Salibonani lonke. Lamhlanje sithanda ukukhuluma ngeqiniso leSabatha. Iqiniso leSabatha. Nxa singena kulokhu kukhuluma, ngicela sikhothamseni amakhanda sikhuleke, asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngempilo osiphe yona kuze kube namhlanje. Siyabonga ngayona le inkonzo lapha uthanda ukukhuluma lathi ngeqiniso leSabatha. Sicela umoya wakho ingcwele asivule ingqondo sizwisise. Siyabonga ukuthi wasinika lona iSabatha. Khuluma ke lathi ngalo. Sicela ngebizo lika Jesu. Amen. Iqiniso leSabatha yilo esikhuluma ngalo namhlanje ekuseni. Sizaqala ngokukhangela ibala elithi Sabatha. Ibala elithi Sabatha liphuma ebaleni lesiHebheru elifanana nalona lele sengilikhulumile elithi Sabatha. Sabatha bona babe besithi Shabbath. Shabbath. Ibala leli lisuka kwelinye ibala elicho ukuyekela. Elicho ukuyekela kumbe ukuma emsebenzini. Ukuma emsebenzini. Umcijo okhona ngaleli ibala elithi Sabatha yilo umcijo otshengisa ukuthi umuntu bengahlalanga, umuntu ube esebenza. So nxa umuntu lo esebenza kuyafika lapho emakhona ukusebenza, ayekele ukusebenza. Hatshi esekela ukusebenza ngoba ediniwe. Hatshi esekela ukusebenza ngoba ekhathele emzimbeni. Licho ukwekela nje umsebenzi, umuntu aqine lokho akade ekwenza, azimele nje. Ake sikhangele nini leyi ivesi. U-Isaiah 40 ivesi 25 kusiya ku-28. Isaiah 40 amavesi 25 kusiya ku-28 ngizabala. Kuthi khona, lingangifananisa lobani? Kutsho ongcwele. Phakamiselani amehlo enu phezulu. Likhangele libone, ngubani owadala zonke lezi zinto na? Ngubani ozibiza ngamabizo azo ngesizathu samandla akhe? Ngesizathu sokuthi yena unamandla, akakukho lokukodwa kwakho okwehlulekayo. Lapha sifumanani lapha? Sifumana uNkulunkulu etshela abantu ukuthi kabakhangele phezulu babone izinto azidalayo, izinkanyezi zonke ezisemkhathini, izinkanyezi ezisesibhakabhakeni. Yena uyazibiza ngamabizo azo, uyazikhokhela azithungamelele. Kayikho leyodwa inkanyezi elahlekayo, kumbe ephambanisayo, kumbe esuka endleleni yayo. uNkulunkulu uyaziqondisa zonke ngoba enamandla onke. Nxa esesiya phambili lapha kuverse 28 abe sesithi, kalizange lizwe yini?
kalizange libe lolwazi na ukubana uNkulunkulu ongusimakade, inkosi, umdali womhlaba wonke, akadinwa, akapheli mandla, njalo akakho ongazwisisa ulwazi lwakhe. Yikho esikufumana kulama vesi. Sitshelwa ukuthi uNkulunkulu akadinwa. Kutsho ukuthi ke nxa uNkulunkulu waphumula edala isabatha njengoba kuthiwa ladalwa, kwakungayisikho ukuthi wayephumula ngoba ediniwe, kapheli mandla phela. Kutsho ukuthi khona waphumula kusitsho lokho esesikuchasisile ngaleli bala, ukuma kulokho ayekwenza, ukuyekela umsebenzi ayewenza ngoba sekuphelile konke okwakumele kwenzakale, kungasekho okunye okwakumele kwenziwe. Yikho ukuma akwenzayo nxa eqeda ukudala, nxa esenza isabatha, kwakungaleyo ndlela. Ake sikhangele nini uGenesis 1 ivesi ngu-31. uGenesis 1 ivesi ngu-31 ithini? Ithi yona, uNkulunkulu wakhangela konke lokho ayekwenzile, bheka kwakukuhle kakhulu, kwaba yikuhlwa nokusa usuku lwesithupha. Kutshoni lokho? Kwase kudlule insuku eziyisithupha uNkulunkulu eqalile ukudala izinto emhlabeni, edala umhlaba nakho konke lokho okukuwo. Eseqedile ngosuku lwesithupha, umdali wasekhangela konke lokho ayekwenzile. Nxa ekukhangela wathi konke kuhle kakhulu, kuhle kakhulu, kwakungasoleki. Njengoba wayeseqedile kukuhle kakhulu, kungasoleki, wasephumula, waphumula. Nxa esephumulile, sesisiya phambili sesitshelwa lapha kuGenesis ngu-2 amavesi ngu-1 kusiya ku-3. Genesis 2 amavesi ngu-1 kusiya ku-3. Kuthini? Kuthi khona kwasekuphelela konke okusemazulwini nasemhlabeni, konke okuphakathi kwakho. Uvesi 2 abe sesithi yena, ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu eseqedile umsebenzi ayewenza, wasephumula ngosuku lwesikhombisa kukho konke lokho ayekwenzile. Verse 3, uNkulunkulu wasebusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa, ngoba ngalo wayeseqedile umsebenzi wonke aye ewenza. Nanku okunye sikutholayo lapha. Waqeda ngosuku lwesithupha, ngosuku lwesikhombisa wayeseqedile. Yikho lapho aphumula khona, hayi ngoba ediniwe, kodwa ngoba seqedile. Waphumula kusitsho ukuthi wema umsebenzi akade wenza, wema khonapho konke kwasekudaliwe. Nxa siqhubeka sisiya phambili, sikhangela yona leyo ivesi, isitshela ukuthi uNkulunkulu kazange ekele kuphela ukusebenza, kazange aphumule kuphela, hatshi. Kuthiwa
waqhubekela phambili wabusisa waphinda wangcwelisa usuku lwesikhombisa. Kaphumulanga kuphela, wabusisa waphinda wangcwelisa usuku lwesikhombisa. Nxa sikhangele lapha, ukubusisa kutsho ukuthi uNkulunkulu wafaka isibusiso kulolu suku. Kazange aphumule kuphela waluchiya lukhamisile lungenalutho. Hatshi, uNkulunkulu walubeka isibusiso. Kabekanga isibusiso kuphela, kuthiwa walwehlukanisa, walungcwelisa. Ngoba ukungcwelisa kutsho ukwahlukanisa, ukubeka eceleni, kubekelwa izinto ezingcwele. Nxa singazama ukuthi sikhangele ukuthi lokhu kwenzakala njani, singaya kuMisebenzi 13. IMisebenzi 13 amavesi sisukele ku1 sisiyafika ku3. Kuthiwani lapha kuMisebenzi 13 amavesi ngo1 kusiya ku3? Kuthiwa kunebandla eAntioch, abaprofeti lamatitshala abathize. Khonapho kunoBarnabas loSimeon, kube sokusiba loLucius waseSayrini labanye abathize. Bese kuthiwa nxa babekhonza khonapho, umoya kaNkulunkulu weza wafika wabatshela wathi, ngehlukaniselani uBarnabas noSawuli ukuze baye emsebenzini engibabizele wona. Babekhonza, bezila ukudla, bethandaza, besenza konke lokhuyana. Umoya kaNkulunkulu wathi, ngehlukaniselani uSawuli noBarnabas ukuze baye emsebenzini engibabizele wona. Ungakhangela uverse 3, abesesithi, bazila ukudla, bakhuleka, babeka izandla zabo phezu kwamakhanda alaba ababili, uSawuli noBarnabas. Basebebathuma ukuthi baye lapha babizelwe khona. Ngamanye amazwi, indlela yokubehlukanisa, indlela yokubangcwelisa kwakuyikukhuleka bebeka izandla phezu kwabo. Kwaba yiyo inkonzo yokubehlukanisa yona leyo. So-ke iSabatha nalo lehlukaniswa ngendlela enjalo ukuthi lingasasetshenziswa emisebenzini efanana leyenziwa ngezinye izinsuku. NjengoPaul noBarnabas labo behlukaniswa ukuthi bangasasebenzi imisebenzi eyenziwa ngabantu bonke, kodwa bayekwenza imisebenzi yalabo abahlukanisiweyo abaphatha ivangeli ngokwehlukaniswa nguNkulunkulu. So iSabatha nalo lehlukaniswa ngendlela enjengayona leyo, ngoba ibala elisebenza ekwehlukanisweni kweSabatha ilibala elifanana naleli elisebenza ekwahlukanisweni kukaSaul noBarnabas. Sesikubonile konke khona lokhu, siza kuthi thina indlela yokwahlukanisa kumbe inkonzo yokungcwelisa kwakuyikuyekela kwakhe umsebenzi ngalolo suku. Umutsho lapha kwakuyikuthi isibusiso lokuhlambulula kwakungayisikho kosuku lona lolo lodwa, usuku lokuqala lapha uNkulunkulu aphumula khona, kodwa ngokwamasAbatha onke alandelayo, kusukela kulona lelo iSabatha
kuze kuyefika lapha okwakuzacina khona umhlaba. Amasabatha wonke ayesengcwelisiwe ngokunjalo, ehlukaniswa ngokunjalo, esahlukaniselwa imisebenzi engcwele engafanani nemisebenzi yamanye amalanga aphakathi kweviki. Nxa sisiya phambili siza khangela lokho. Kungani uNkulunkulu wenza isabatha? Kumbe isabatha lenzelwani? Lolu suku luze lwehlukaniswe nje. uNkulunkulu wayejongeni, wayelani engqondweni yakhe? Kake sikubeke ngendlela enje ukuze kuzwakale. Kukho konke uNkulunkulu aye ekwenza, wayekhuluma ukuthi ukwenzelani. Wayelenjongo ethize ngokwenza ulutho oluthize. Njengalokho, ake sikhangele nini uGenesis 1 amavesi ngu-26 kusiya ku-28. uGenesis 1 amavesi ngu-26 kusiya ku-28. Lapha uNkulunkulu uthi yena, kasenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze, abuse phezu kwakho konke esikudalileyo. Wasesenza owesilisa lowesifazana ngomfanekiso wakhe. Wasesithi, zalananini lande, libuse phezu komhlaba lezinto zonke ezikhona. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu edala umuntu wayelenjongo. Umuntu wadalelwa ukubusa izinto zikaNkulunkulu eza sezidaliwe. Ake sikuchiyeni lokho, siye kuGenesis 2 amavesi ngu-18 kusiya ku-24. Lapha uNkulunkulu uthini? Uthi kakukuhle ukuba umuntu oyindoda ahlale eyedwa. Ngaleso sizatho ngiza kumenzela umsizi wakhe ongumuntu wesifazane. Lapha futhi uNkulunkulu uyasitshengisa ukuthi nxa wayedala owesifazane, wayelenjongo yokuthi abe ngumsizi walo umuntu wesilisa, bahlale ndawonye. Yikho-ke kuyakhanya lanxa singasayikukhuluma ngokunengi, kuyavela sobala ukuthi kukho konke lokhu uNkulunkulu ayekudala wayelenjongo ethize, wayelesizatho sokukudala. Yikho sisithi nxa wayedala isabatha, wayelenjongo bani? Kuyini isizatho sokudalwa kwesabatha? Ake siyeni ngamafitshane kuMakho 2 ivesi ngu-27 lo-28. Marko 2 ivesi ngu-27 lo-28. uJesu lapha nxa wayekhuluma ngesabatha wathini? Wathi yena, isabatha lenzelwa abantu. Isabatha lenzelwa abantu. Ngamanye amazwi, njengalokhuyana athi khona, kakukuhle ukubana owesilisa ahlale eyedwa, ngiza kumenzela owesifazana. Lapha kwase kungathi uthi yena, kakukuhle ukuthi laba babili esengibadalile, le imuli esengiyenzile, kakukuhle ukuthi iphonguhlala nje. Yikho-ke ngiza kubenzela isabatha. Yikho esithi isabatha lenzelwa abantu. Abantu badalwa kuqala, sebedaliwe, kwabonakala ukuthi bayalidinga isabatha, liyafuneka empilweni yabo. Yikho uNkulunkulu wasebenzela isabatha. Isabatha elalizaba yisikhathi esikhethekileyo ababeza kusichitha belaye uNkulunkulu njengomdali wabo. Yikho-ke isabatha lenzelwa abantu.
uJesu abe sesithi ngokunjalo le ndodana yomuntu iyinkosi yesabatha. Ngiyathemba kuyacaca ke lapha ukuthi isabatha lenzelwa abantu. Kuyavela sobala ukuthi isabatha lingcwele ebantwini njalo lingcwele kuNkulunkulu ngoba lilusuku lukaNkulunkulu. Ake sikuchiyenini ke khonokho, sambeni siye phambili. Ke sikhangele ku-Exodus 31 iverse 12 lo 13. Leyi kahle ngeke ngiyibale ngesingisi kuqala singakayichasisi ukuthi yona isitshengisani. Exodus 31 verses 12 and 13. Ithi yona, and the Lord spake unto Moses, saying, 13, speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that sanctifies you. Lapha esikutholayo kuyini? uNkulunkulu ulaya uMose ukuthi atshele abako-Israyeli ukuthi kabagcine amasabatha akhe impela. Ngasizathu bani? Ngoba ayisayini kumbe ayisibonakaliso kumbe aluphawu ukuze babekwazi ukuthi uNkulunkulu nguye obangcwelisayo. Ngamanye amazwi, amasabatha babewagcina, isabatha babeligcina laliluphawu olutshengisa ukuthi bangcweliswe nguNkulunkulu. Ake sikhangele nini lapha? Ibala lesikhiwa elithi sign kumbe uphawu kumbe isibonakaliso lingatsho izinto ezintathu kusiHebheru. Lingatsho izinto ezintathu kusiHebheru. Into yokuqala engabe ichiwo luphawu kumbe isibonakaliso yilokho: iflag yokubuswa kwelizwe, iflag yokubuswa kwelizwe. Okwesibili, ingaba yisibambiso, isibambiso kuyini isibambiso? Lokhu okuphiwa ngabantu abanye babo labo abangabangane babo. Njengokuthi umuntu osechade lomunye engampha iring etshengisa ini? Ukuthi umbambisa lokho kutshengisa ukuthi ngowakhe. Okulandelayo okwesithathu, sithe thina kungaba yizinto ezintathu. Sesithe iflag, sathi itoken. Okulandelayo singathi thina imemorial, isikhumbuzelo, into yokukhumbuza okuthize. Yikho ke nxa uNkulunkulu esithi ngabanika amasabatha ami ukuze abe yisign kumbe uphawu kumbe isibonakaliso, wayesithi ngabanika isabatha ukuze libe one, yiflag yokubusa kwami phambi kwabo. 2, yitoken kumbe isibambiso sokuthi sinobudlelwano mina labo. Kumbe okwesithathu, yisikhumbuzelo sokukhumbuza ulutho oluthize. Yikho ke nxa sesikubonile khona lokho, ake siyeni phambili siqaphele indlela ibala elisetshenziswe ngayo. Yona leyo ndlela yiyo echo lokho okumelwe yilelo bala kulowo mzila. Lokho yikho kusitshengisa ukuthi ibala lelo litshoni. Ake siwakhangele la amabala amathathu linye ngalinye siye phambili. Ake siqale ngokukhangela isabatha njengeflag kaNkulunkulu. Isabatha njengeflag
kaNkulunkulu. Kenje iflag yelizwe itshengisani kulelo lizwe? Iflag yelizwe ibonakalisa ukuthini ngalona lelo lizwe? Okokuqala, itshengisa ukuthi obusayo ngubani kumbe ababusayo ngobani. Okwesibili, itshengisa indawo abayibusayo ukuthi yiphi. Okwesithathu, itshengisa ukuthi leyo ndawo bayithola kanjani. Okwesine, izinto ezifunyanwa kuleyo ndawo ebuswayo yiziphi, kuyakhanya kuflag. Lokunye okunengi okunjalo kuyakhanya kuflag. Ake sikhangele nini lokho? Nxa besingakhangela iflag yaleli ilizwe lakithi eleZimbabwe, nxa uyikhangele iphapha khona phana, ubonani? Uzabona imibala ehlukeneyo. Kunombala omnyama, utshengisani? Siyakwazi kusonke konke khona lokho. Ababusayo ngabansundu. Abangaphi? AbeZimbabwe. Yikho kunenyoni yeZimbabwe. Kanti ilizwe leli balithola njani? Kunomzila wegazi obomvu otshengisa ukuthi balithola ngegazi. Ubusukhangela le vegetation iyatholakala khona phana lezinye izinto ezithize. So iflag yeZimbabwe iphapha khona phana emoyeni iyatshengisa ukuthi ababusayo ngobani, babusa ngaphi, indawo le bayithola njani, njalo kuyini okutholakala kulo lona leli ilizwe. Ake sikhangele nini ke lapha? Nxa singathatha iSabatha sibeke njengeflag, njengokutsho kwethu ukuthi imele iflag, sibonani eSabatheni? Ake siye ku-Exodus 20 ivesi 8 kusiya ku-11. Ku-Exodus 8 vesi 20, Exodus 20 vesi 8 kusiya ku-11 kusitshela lokho ukuthi khumbula usuku lweSabatha ulwenze ngcwele. Ungasebenzi imisebenzi yakho wena labantu bakho, lezi sebenzi zakho, lezi fuyo zakho, lezethekeli ezisemzini wakho kazingasebenzi, kazigcine iSabatha. Ngasizatho bani? Ngoba uNkulunkulu wadala izinto zonke ngensuku eziyisithupha, wasephumula ngeSabatha. Sesitsheliwe konke khona lokho. Nxa silikhangela iSabatha leli njengeflag esesikhulume ngakho, kuyaphuma yini okutshengiswa yiflag? Asisoke sithathe okuningi, sizathatha okulutshwane. Nanku esizakuthatha. Sithe iflag itshengisa ukuthi obusayo ngubani, ibizo lakhe ngubani. Nxa ukhangele kulama verse 8 kusiya ku-11, uzathola ukuthi kuthiwa umbusi obusayo nguJehova uNkulunkulu. nguJehova uNkulunkulu, yilo ibizo lakhe. Indawo ayibusayo yiyiphi? Uzathola kuthiwa ubusa ezulwini, emhlabeni, nasolwandle, lezinto zonke ezifunyanwa khonapho. Yiyo iterritory yakhe ayibusayo yona leyo. Bese sisiya phambili njalo ukuthi indawo le wayizuza njani. Kuyakhulunywa khonapho kuthiwa wazidalela yona ngamalanga ayisithupha. Wazidalela yona ngamalanga ayisithupha. So ke nxa sikhangele lapha, ukwephula iSabatha yikuhlubuka kuNkulunkulu. Njengalokho ungabona umuntu esiya kuflag yelizwe, afike ayethule, ayigqoba-gqobe ngezinyawo, uyabe sitsho ukuthi weyisa
ababusi bayona leyo ndawo. Yena lowo muntu ulecala lokuhlubuka kumbe lokuvukela ababusa kuyona leyo ndawo. So ke umuntu owephula isabatha kumbe owethula isabatha endaweni yalo alinyathele ngenyawo azenzele intando yakhe ulecala lokuhlubuka kuNkulunkulu, ngoba isabatha litshengisa ukubusa kukaNkulunkulu. Umuntu owephula isabatha ulecala leli esingathi thina yi-treason, ukuhlubuka, ufanele ukubulawa ngoba engasalalelanga labo ababusayo. So ke owephula isabatha ufanele ukuthi alahlwe kumbe abulawe ngoba kasahloniphanga lowo obusayo onguNkulunkulu, umdali wezinto zonke. Ngiyabona kuyakhanya ukuthi isabatha linjalo. Ake siyeni kokulandelayo. Sithe thina isabatha luphawu kumbe isibonakaliso kumbe isibambiso, isibambiso, into etshengisa ubudlelwano phakathi kwabantu ababili. Ake ukhangele uEzekiel ngu-20 ivesi ngu-19 lo 20. Ezekiel ngu-20 ivesi ngu-19 lo 20. uNkulunkulu uthini? Uthi gcinani imiyalo yami, ligcine namasabatha, ngoba lokhu kuluphawu phakathi kwami lani. Lokhu kuyisibonakaliso phakathi kwami lani, ukuze libe kwazi ukuthi mina Nkosi nginguNkulunkulu wenu. Ngamanye amazwi, isabatha litshengisa ukuthi umuntu ngokabani. Isabatha litshengisa ukuthi umuntu wadalwa ngubani. So bonke abavuma ukuthi badalwa nguNkulunkulu umdali batshengisa ngokugcina isabatha. Njengomuntu otshengisa ukuthi setshade lomunye utshengisa ngokuba nering yayena lowo muntu. Nxa ngingaletha isibonelelo sona leso. So bonke abavuma ukuthi badalwa nguNkulunkulu bagcina isabatha. Okwesibili, ungakhangela kuEzekiel khonapho isahluko ngu-20 ivesi ngu-12. Uthi yena, gcinani amasabatha, ngabanika amasabatha ukuze abe yisibonakaliso sokuthi ngibenza babe ngcwele. Nxa usukhangele kuvesi 12 kutsho ukuthi ke isabatha liba yisibonakaliso sokuthi owasindisa abantu esonweni ngubani, ongcwelisa abantu ukuze bahlambuluke phambi kukaNkulunkulu ngubani, nguye uNkulunkulu. Abe sebanika isabatha. Nxa ungaqathanisa uvesi 19 lo 20 lo vesi 12, sokusivezela sobala ukuthi isabatha liba yi-double token, liba yisibonakaliso esiphindwe kabili. Okokuqala, ukuthi ukuthi umuntu wadalwa ngubani. Umuntu wenziwa ngubani? Wenziwa nguNkulunkulu, wasenikwa isabatha ukuze kukhanye ukuthi ungokaNkulunkulu. Esewele esonweni, umuntu waphiwa isabatha futhi. Esefelwe nguJesu esiphambanweni, wathi wagcina isabatha. Isabatha selisiba yi-double token, etshengisa ukuthi umuntu wadalwa ngubani. Liphinde litshengise ukuthi umuntu usindiswa ngubani, wahlanzwa ngubani esonweni. Ngamanye amazwi, isabatha ke lapha liqakathekile kakhulu ngoba liveza lapha umuntu adabuka khona. Kahle ngilinganise ngalokho. Uyabona izinto ezenziweyo, kungaba yimota, kungaba izigqoko, kungaba zimbiza, uzathola ukuthi nxa zithengwa zile stamp salapha ezenziwe khona. Istampa sona siyana sitshengisa ukuthi into le yenziwa yiyiphi ikhampani.
Isabatha nalo linjalo, litshengisa ukuthi abantu lezinto zonke benziwa ngubani. Sebewele esonweni, bahlanzwa ngubani? nguNkulunkulu, waphinde wabanika isabatha futhi njengento edaliweyo engaba yisigqoko. Singangcola, siyasiwa dry clean, sesiphenduka uzathola ukuthi sine stamp salapho esenziwa khona leso sigqoko, siphinde sibe le stamp kumbe i-receipt kumbe okunamathelisiweyo ukuthi ku dry cleanwe ngaphi, siwatshwe ngaphi, sigeziswe ngaphi. Subona izitempe ezimbili, lapho kwenziwa khona nalapho kugeziswe khona. Kodwa ebantwini kunestamp 1 lapha abadalwa khona nalapha abasindiswa khona. Istamp esitshengisa lokho izinto lezo ezimbili sinye lisabatha. Namhlanje siza kuma khona sesibonile ukuthi isabatha litshengisani. Ngeviki elilandelayo sizakhangela ukuthi kuyini okunye okwakusengqondweni kaNkulunkulu nxa wayesenza isabatha elenzela abantu. Ngicela lingaphuthi evikini elizayo ngoba sizabe lokho sijula sisiya phansi ngesizathu sokuthi uNkulunkulu wenzelani isabatha. Ngiyabonga. Asikhuleke nini. Baba osezulwini, siyabonga ngesabatha owasipha lona, elitshengisa ukuthi sadalwa nguwe, elitshengisa ukuthi wena ungowethu, ungumdali wethu. Siyabonga futhi ngesabatha elitshengisa ukuthi sesiwele esonweni, wasithumela uJesu, wasihlanza ngegazi lakhe esiphambanweni eCalvary. Siyabonga ngedouble token eyisabatha. Kwangani ungasinika amandla okubana sigcine li token, sibambe le iringi yobudlelwano bethu lawe, ukuze bonke abasaziyo babe kwazi ukuthi sadalwa nguwe, sahlengwa nguwe esiphambanweni ngoJesu. Sikhuleka ngebizo lakhe kuze kube phakade. Amen.